Lo fita tunga I fea mga luenga o le nei aso o le whamalo ma le tautalo atu o le tatou purkalame o le Suluaulama e peo na masani ai I Afiafi taitasi whamalo le ngarulue whamalo taupati I tiu te mawhaiva sa whea ngai ma le tatou atunu I le nei aso po whea lava sa a tina e ai fita tunga tiu te ese mai ai le li o le ainga o le nuo le tu malo le malo ia whape foi le kalesia e whamalo atu tātou porkalame wa e manatu foi ia ua tini manuia whiau mga luenga o le nei aso e ui lava e le I mae a le ngā luenga whiau ia e manatu tātou porkalame ia ua tātou taunu manuia foi whai unga o le nei aso i ona whiau mga luenga whapeo maua mai tātou porkalame le nei Afiafi ua tāpena ia ngā ilfale mai le whalewhai ngā luenga ia po ua tapena fo ia ngai mai le fatoanga yuta ia po fe lava le vaenga lo mau mai tatou fasalonga pe wa nofo fo le fale ia mapuane te isi wa fo ia le vela yo le yaso ia fa malo atu tatou porkalame le Suluaulama e pe ona masani ai I lo fi taitunga ia maleolo ia fe au mga luenga le ne yaso e fa malo mal faftai tatou langolango autu Fai e pēn tu inatu nei po kalame le Suluaulama mo oe I lo maota mo laulawa ia na foi pēa o lunga I penga te whailangi ia pe o na iai le tātou tanga luenga o le pisinisi mala minue maleipa o le tātou whale o loa le SOS ia wha pē foi le papa instant koko Samoa o lo lango mai pēa I le tātou por kalame o le Suluaulama ia whewhite tasi ia I le whangaloina leanga le lei ai foi ne au fiau mga luenga o lo sa ili tau whaatau a whea ni tātou whale o loa o le SOS ia ale na ia whaatau sau koko Samoa na e whaingofie na inu ia pe whao ngā e whai ele kuka ia ua o le toe paluina ia ona o le tautua mai al tātou papa insen koko Samoa le ngata foi lea ia o tātou mtanga luenga o pisinisi ala manue maleipa o lo taula mua le mele o lo saunga le mu le ngā luenga e ala ngā luenga o lo e ngalue ai ia o isi au au nanga le tātou mta ngā luenga o lo whenga iai o le vaenga le lei o ngā luenga le malo ia ma ngā luenga mta ngā luenga tūma oti lalo umo le whaamalu o tātou mta ngā luenga ia e ala I le tausia o le saunga le mu lau tele ai mese lava I tono le li o le whalewhai ngā luenga whaamalu ai le ofisile pulenga mal pulenga e fa pe fol tatou mtanga luenga ala manuia pisinisi ala manuia maleipa I tiu te mawhai wa safe ngai fo le nea so fa malo atu fa ftai fo I lango mai pe o mawhai entu ina tupo kalame le Suluaulama I le Afiafi ma le Afiafi ia o le tautua fa awau ala o EFKS TV o le televisio lo ainga e fa malo pe I le tu fale o le kalesia I lo latou nofu tatalo ma nofu tapuai ia o lo manuia I pe o tatou fe au mga luenga malo talo ya te utau lau whainga luenga e le ngata fo I lea o le Tapuaiga ia tuli loa I tama whanau o le atunu I ana whiau mga luenga I le aso ma le aso whaftai talsanga a mai ai le oso ai le lari tai au le whaua taunu ma le tau Afiafi ia o tāpena fo I le lai ngoto atu rona I tū ia manuia lawa whiau na o le talo utau lau whainga luenga wha malo I tamau le kalesia o tau whaletua le ngata I lea o le lasi o lau sunga I whawhengainga mo la tau whaletua I so se kalesia I samo nei matunu e mau mai tātou whasalonga malo ia te utau whai talo malo fo I mo tiute sa ngafa whitai tunga I le nei aso ia ua I umal manuia malo te talo malo tāpua ia te utau lau whainga luenga le whape foi whaululungo e kalesia so se kalesia ia mare loa lau whainga luenga tofia le tua ia I lātou lava o lo taupatia tala leia le li samo nei matunu e mau whamalo atu tātou por kalame le Suluaulama whamalo foi au nanga le kalesia so se kalesia o lo tautuaina ia nisi o unanga ia e ala I le tātou mo na o tātou tangata si o tātou atunu po le alava le tu o lo tautuai le kalesia ese mai le ngā luenga whalenganga lo whai pea e foi tiu te mawhai wa lo ngā lua I la tau whamalo I le whakasa ia mo la tau tiu te whamalo I le komiti I le laulau al whanutele ma le ofisa tu tonu lau whionga le taitai whono ma le sui taitai whono
o le whailau tusi ma le tautupe mau tau whaletua whamalo lava mo whi au matiute sa whianga i nea so maua fo sa malanga ia tonu au bato e mapu mai whaftai le tausinga a le li ia whianga i fo i matiute mga luenga le nea so i le malanga atu ma le tau fo mai whamalo i le lau tamale kalesia i lau whionga i le tamato ina taitai fono ma lau whaletua ia whapea fo i le tamato ina whailau tusi ma lau whaletua ma le lau a fono a tamao le kalesia whamalo atu fo i tau ta whaivatapua i matalo ia manui ai ngā luenga a le ofisa tonu i so se matata o le whamalo i le komiti le sa pea sa whaise lato a se singa i le so mo te le sala whai po le komiti o ngā luenga ia whamalo atu ia tau sungai to ina ma sungai whawhengainga ia iai ma le lau le fontele ia sa whaatasi atu i le tatu a se singa le mo te le sala whai malo lava ngā luenga whaatino ia wale anga i lumo le kalesia ale ri maltala le lei fa malo atu ya tonu ai wa tonu manui ai ainga malawa ma ota malawa to fa mai foi le fa nga malanga i pol nei fa malo atu le nga lulu e tiute ma fe au ya fa malo foi le no fo a komiti le kalesia so se komiti ya fa malo mai le imta tanga luenga le kalesia fa lulu ngom tanga luenga ma le fa nga luenga ya fa malo atu tal atu tatu Suluaulama whamalo i tiute mwhai wasafe ngai mautou. Atina le kalesia mai utuali i ma le kolisi whai malua. Whamalo atu lau sunga le ripule, ma lau whai ngā luenga le atinae. Ia whapea fulita mai tai pule, ma le aontusiata i le kolisi lulmoenga. Ia o le sunga i le ripule, ma le kolisi, ma le whalitua ma le kolisi malua. Kolisi whai au, whamalo atu i tiute mwhai whenga le niaso. Ia se ia o mai nei le ufisa au tua le tato e kalesia. Olo iai ia le tele o mtanga luenga ale kalesia fa malo atu le ngā lulue fa malo i le tufale le malo i le ao le malo ma le suyao ma siofo ia le ngata leo le fono a ofa i tula fono le malo Samoa le ufionga tai palmia sui palmia ia o le kapeneta ia fa pea fai pule umo le fono usu le atunu ia fa malo fo i le ituangai i le teitai ia mala ofisa ia whapea fo i le mamalu le o fionga i whai pule o le tuangai ngai al tātou malo malo atu fo i tātou por kalame o le Suluaulama le Afiafi whaulurunga mtanga luenga malo tanga luenga tu maoti se i o lava i lau whai ngā luenga ia malo lava le ngā lulu le nei aso i manatu ia wa tāpena e manava ia whapea fo i tau wha umanisi ngā luenga ia kaya fo i si aso wa iwa fo nei aso ia pule au malo lava ngā lulue i tiu te sawhenga i nei aso si fia tātou o tunu o loo peia i nei matanga luenga le malo le matanga luenga tumoti o le maua tala i le aso nei peia o le matanga luenga le koluse mumu le whalaputonga koluse mumu o lo faise lato por kalame i lato whangaloa wha malo atu pe a pe sao le mai tau al tato por kalame ia wha malo atu le whaululunga ia mawaenga al tato koluse mumu ia wha lau iloa ia waenga leo saonga le mulau tele ia wae wa alua mal tato por kalame le tau longo saonga le mulau tele ai maisela le na tau langona si mafui ana po pe al waenga leo lo langolango ai tu si mumu i le atu whangaloa whanga solo lato por kalame pe ia mo nei mana yaso ia wafo i le saonga le mulau tele nei tātou a inga manu i le nai tua le tunu ia mai se lava lata le sami whaingo fio no po ia i whalawala whafose whamalo atu ai i mitanga luenga ia mo le whalapotonga whalapotonga kurisi mumu whenga ia mawaenga ia manat fo i nisi whalapotonga o ia ni lato ngā luenga whaatino ia le maua tātou por kalame ia whamalo atu lava po whea lava le tafa ia sa whaatino ila unanga le sopeia o le sa o nei fo i le so ia sa whaatino ai le suaina o le amatanga o ngā luenga fo i lea o le aonga mo le tanga luenga o leo ia o ina ia tamaitai mali leo pe ia sa whai fo i nei le wha moe lea ia whamalo atu fo i tanga luenga mai lato o lo ia i tono le vaenga lea ia whamalo fo i tanga luenga o leo a lato le vaenga lea
mo le tapena taua fa malo malo ia wa e lava ia al malo lava o lo ia le tala ia o vaanga fa pene matina e mo le alulu mo tatu tunu fa malo atu o lo ia pel fa malo imtanga luenga le malo fa malo imtanga luenga leo mo le foi vaanga taua ia wale le leita pena o tatu imtanga luenga i le tausia o le saunga le mula tele le si vaanga ua afe foi imtanga luenga leo o peia o lo tali foi il tatu o tunu o i le fono le alvaenga le o le Pacific Transnational Crime Network Conference le fai tatu ia fa malo foi tanga luenga ia o lo foi nei vaenga ia wala vale malupui o tatu o tunu i solituna fono ai mai se lava lai me o fala fa saina tatu le tatu tala no atu si tatu mo tua oi ia e whaingo fia e whai ona mauani tangata o loo au mai nei whalau whaasaina le tunu ia ona whontanga loo whia ngai ai ia ma le mtanga luenga wha malo atuai ia mtanga luenga umalava mtanga luenga tuma oti o pisinisi whaala potonga au nanga ese tau tual tatu o tunu mai ai le nui tua ia se o mai nei le taulanga o le moteli sala whai manono ma polima fa malo atu tatou por kalame le Suluaulama nga te o tau fa malo nei yo tatou matutua ta mamatina Tapuaiga pe tatou faiva matiute fa malo atu o le maota o le matutua e mapu fangalele ia fa pe foi le maota le motu sala fai fa malo tuai i latou foi lo ngalu e fa malo fo ia tau le ngalu lu le ngias fa malo ta mamatina ia le talo Tapuaiga ai fa au mangalu e ngal tatou tunu ia fa malo nei fa na wa onga mapu mai foi fa ma onga le yaso ia fa malo i matua o lo fai pele tute ia male va inga male tapena ina ia ona i fa na wa onga fa malo ia te o lo te si ainga tute foi sa fenga i le yaso ile fa ngo firme o le fu le o le ainga ia fa malo foi ia te o le te tautuaina mno fo tua vai ta to ainga o lo ngafa male ngalu ingo le bao ia male tautuaina le tofuina le sami ia vaenga se fa pena fa malo atu tatou por kalame Suluaulama o le unga sese o le Afiafi ia malo la valkuka na tonu te pena le suavai ia po se falifu fo le Afiafi ia te pena fo i pole ale kuka le avaenga la failo nga mu fale alu le fa malo atu ia teutou ia fa malo lo le tatou paanga malava nei pokalame Suluaulama ma ua mal Suluaulama i samu nei matunu e mau fa talo fatu ia teutou le ngalu lue puno wa ile nei aso vi ia lava le lofa malanga leo le atua wa tau mate lava ia ana le ailo na lofa tuliloa malona lima taitai ile mafai ona tatou au lia mai nei vaenga le Afiafi tau fa uma ia tiute mafaiva o lo ofenga mai tatou la fai sin tatou malolonga fai tatou fa fianga a toi foi mai o se fa o poponga o tatou por kalame o le fa malo stino le ola ile nei vaenga o le Afiafi sangat foi tatou au mai moa le pito le sae tatou Tapuaiga malo ona lo afio foi tatou malo mala aulia Tapuaiga malo tatou ia le papesianga pese
malole fa fifia pesenga alo yai. Yuk, alo yai, atamai pesenga. Malol Afiafi pesenga, na malol kwa ile mbado la tunu ule unsai masisila. Failua. Tato nei pese ni matu uma lava so tato tunu. Lo balea le o popoto ai la vanga ia siba tulu ai.
Ya nai whawhiawhianga ma nai musika le muna e tau whaamalu e fo le ne Afiafi. Ia pea whapea sa vesi lava ia ngā luenga sa whenga ia ima oe ne yaso. Ia nai musika le muna ia e tau whaale mua e fo i matoma mali ane i le maia e fo i o tātou tiu te mawhi au ne yaso. 2 minute tāle afa le tūlai 5, 2 minute afa le tūlai 5. Manato le a tātou se e atu se whapopongo le tātou polkalame o le whaamalustino le ola. O le lango mai le tātou wharkoleni. O le Hims Fitness Center i vai se tai la whionga e tole foa. Ia e lango mai ei vaenga le HIV AIDS o le GP po le whatawhata vai. Ia le ngata fo i lea a o le vaenga le kānesa. Le mtanga luenga o soifua maloloina. Ia lango mai le tuinatu o le tātou polkalame o le whaamalustino le ola. Whaamalustino o le vaenga o le tātou soifua ma le ola. O le tausami pāleni, tausia o le utino pāleni tino momosi ma le ola umi o se whaupoponga nei o le tātou polkalame o le whaamalustino o le ola. Exercise is life. Whamarustino o leola. Ia, peila leo ko sisila mai leo mo vaengo. O kingo o kako kingo, ama kako vai. Kako mangava. Kako lima. Ia lela o kako mangi me silong kawa. O kako me ai padengi. O me pe adengi po me ai pui. O me ai pui o me umai e green a me kau green me ai ko kama a voka fai pa e si me umfapeha ka ko mai fole le me ai fa kupting ai a moa pa fo seafood me uma fa penga pinga ki susu me sisi ka ko mai energy e kele ka ko me o ulo o fa o a fo yo fi me uma mo wa ka ko ia o me ai umanangi e ka ua kele pe fa pe e ke follow ai o ako nga ka la ko nga si manga de ia afa pe o si manga o e ke la po o ia ke la ka ko me ai ke aru o me ai pui ke la le green mera o kama a boka fa yo kama mo tanka le la manga o fia lusi longa we ke la o me ai e tau le ke la nga me ai il body build pe nga le shea o i lai mga miranga energy o le uru malfai a ka outfit ka no lang o le lai fia lusi longa weight a kanka e pa e kingo lai kiki ia e la ve umara e meia le se pui ho lang kausami pawan me a lai nga pui au ngi pe fa nga me ai laso every 4 hours palu fa o le valu po kanka le le fia pu on longa weight le me se mai kasi sa o ko ala ye me ai paulan me ia ai kai fa kulamba ai le tai ches langa me ai langa kai fa le valu kula waru e sa kul me ai king hor kanka so e kaulanga nga ba wa ala kula me ai le lu esa ka le show me ai ia o le lo e eu ko ko aprande la fa so ka wala al me silen ka o ila ka ko mafa very important o mele o ko te binge wala inga o kele kaka ngase po ke ka ko mama o la ko mama fa o sida ko le la ko mawa luma al mele ya kusa le lo mawa lunga mal mafolo kingo apa pe ke o fuku ya lo wai te ka ngai por se la kilo por iba su kilo a fa sida ko se la mon ku por en failo e maso po ko ngolo kingo nga so swangi lo awivi vol awivi e te pela vol maso a leise maso ya elen fai ngaru awivi le fai nga pende fai twist so afa peo kanko le le fuole ya pa lengi le wa afa pe ke puka aku afa pe kanko pa ya pa lengi foi longa wait vol mele mele kupu nge tending ya kanko e pe o le flu pe o le climate change ale le ala no vai nga oi me ai pui no exercise pa lengi lo mafa malo kingo
whaingo whileia se meo la e maua e fo se ma. Ar ka uanga lenga whaile exercise. O le maso lo kingo isa like a few spots. Isa praia kua le koko i lo kingo, le vai ngor kingo le ke manga oa. E o sa foi pe o lo shoko so ponga ponga i lo kingo. So e ka ua ke le lau whamaro skingo. Ai tōm rau i lo kingo por pa e porea. E kauanga tōm rapo maso. Pakau supply o mai mea le mga mea lo kingo. Pia beanga ka ua ke o lo mawarunga, ma lo body weight. I mambe ai pare. Exercise is life. Famarostino oleola. Exercise is life. Famarostino oleola. Papoponga o por kalame o Famalustino leola ya o lo ngalu e vai paanga i lau EFKS TV mal por kalame Suluaulama ya mal tatou falkoleni i le Hims Fitness Center i vai vasetai la fionga tolefoa ai lango malo si mai ai ia vaenga i o le tanga luenga soifo malo loina o le vaenga al HIV/AIDS o le vaenga al kanesa ma le vaenga ale TP po le vaenga al fatfata vai faaftaitele vaenga o le soifua maloloina ia lango mai tatou por kalame ma lango pea tatou por kalame o le faamalostino le ola mantua foi o le masinane oktopa ia o le piniki pingtopa ia tatou te lango ai foi le anga o le nei faamai o le kanesa tatou mafaufau lelei ai ona puipuiga ia tatou mantua e foi latou Afiafi o le kanesa lango le tatou vaenga le kanesa lango mai tatou por kalame ia ele fa pe le se fa malostino ia na le fa malostino le Afiafi ia o vasai o fa malostino fai pe la fa malostino a fa pe fa malostino fai nafi mangair ko ka ngi ka manga ia o le fa malosi le Afiafi o tatou tau sami ta ua tau sami e lua i lau faamalostino ina ia maua lau soifua maloloina mantua foi tatou faamalostino le ola o lou tausami me ai paleni ia lena fai mai nei toleafoa o le tausiga o lou tino paleni lea foi na fai mai foi nei toleafoa o le tino momosi soifua umi o le tatou por kalame na o le faamalostino le ola ma esi meanga e piko i lalo ngai ele me mumu na puta tele wailunga ia pae e telefoi ia wailalo le pito i lalo wale paleni tino nei vaenga taua foi tatou silfia ia wal tau singa o tatou soifua maloloina lau tele ia mai se nei vai tau o loo tele lava faamai o loo pepesi pea isi o tatou atunu mantua foi le atunu pele o loo iai per COVID a tatou o le fulu ia o le mai na lo afia nei fanau ia pe o le fulu mai le alu te minei ia ta ua lava le maua mai le fulu ia la alu la to lo fa malostino ma la to sami me ai paleni le tai fiki ku fulu e le tai maua ta to ia nei vaenga na mo si fia so tai al vaenga le o le tatu so fu malolo ina mana itala ia mo mai New Zealand ma Australia o to mo foi ni cases of COVID i tatou va foi lea va ia meli la pasese pe va ia tau nu mai tatou va son te nei ale toi maua ia tau nu ani New Zealand e nei tangata o maua pe COVID tal sia ia o lo malupui la to ia wa lo ia pe COVID o lo ta Filipe tatou COVID nei vai tau ia o le tau longo lava le al tatou tunu ia ono le tatou faamalostino le ola e so tai mo le tatou soifo maloloina lau tele faafetai le afioga atu le afoa ma le tatou falkoleni Hims Fitness Center i vai vastai ia faapea foʻi ia vaega le soifua maloloina o le kanesa vaega le fatavai ma le vaega le HIV/AIDS o le lagolago mai pea le tatou polokalame afeapea tapena e agai le fale taulongo lava nei por kalame ala langolong mai al tatou mtanga luenga o le pisnisi ala manu ma le pai lo saunga le mu ile ngata falfainga luenga ia vai lo saunga le mu lo fo il fale nei te wa e malupuipuia ile falfainga luenga
ia e ngalo ia o na tausipa ia nga ilunga la ol tele tau tu na lo saunga le mu i lo anga ia il fale fa to lau ta vale ia fale mu fa tete fa utauta ele ngata e malupui ai oe ia fa pe foi le sta vale le te lu fa so ina la ol tele le ngata i leo la tau fo lo sa vale le Afiafi ia malvanga na fa sina fa afu sina koleni le Afiafi ia malupui foi la tau ia ai tau no Manuela fa nga malanga il fale fa tele mai fa pe foi le te fa nga ina le pasi la pasese ia tu alalo tu lava tatou pol kalame mo lo sa nga le mulo tele ia le ngata le pasi fa pe foi le pasese le pasi le ngata le pasi o tava le la ititi la pasese o le loli le o fo itua fa pe le tau sa le uta muli ia vai fa le nei te uto fa le tonu ele Afiafi o tau fa umanga luenga ma fe au fa pe foi le kiliva le uto fa mai tonu ia fa le mu mai le kiliva fa to le mai ia nei te uto fa la vea i la va fa ungo le aso ia ua uma foi fe au manga luenga ia o le aso lua nei o po foi nei aso lua o tatou tapena foi la sia le o ngā tono le neva yaso ia ma eu lava le vave o le alua le ale aso le ua iai ia wa le ua aso lua se fulu ma le lima nei ia le vo tatou tu la telo ngā tono le vai aso ia ele o ai foi ni fa lave o no fa pole nai tatou a tonu lava nei nei fa lave ia ele o mau tatou pol kalame ia a tonu lava ele o ni fa lave o ngonga e ono mai ai ni fa no nga ia tatou a talo lava tatou po kalame mal fa to loto o lo manuia me o mai tatou tunu le ngata isa monei ia fa pe foi tatou tama fa nau ia o lo tautua ma susu fa malama mtilo mai ia tunu e mau ia o fai foi ma inga manu nei vai tau ile sai dinga manuia fa malo lava tatou tatou tunu nga lulue so se tiute ma so se fiau o fe ngai mo tau o fa malo mo le au va nga lu fa vai taimi fa malo lava New Zealand Australia ya po fe lava ma o mal tatou fa sa longa malo lava nga lu le yaso ya tonu fo isa le le fa tau no fa nga lu nga e se le malo si o tau singo so nga le mu ya tau e le nga tai lun ko tono fa le fa nga lu nga ya fa pe fo ilunga la wal tele e ke pa ole lo tau singo so nga le mu ia mautinoa foi ia o faasala o le leo ia perna pe afia o se lave ia e ono a molia o le tulafono pe fa pe fa su nga uma ene leo foi le o ia o ala o saunga le mu o ma foi ni lave ia pe o le ala le tau lono e lava tatou por kala me fa malo lava mo utou au nga lu fa vai taimi ia malo lava nga lu malo tautua atunu ia malo sai malo o to mama ina atunu ia ono sai nga manuia ia e tausi mai ai foi nai ainga ia ma so ni mai atina ina ainga ni vai taimi fa malo atu ai peia o taunu mai se va nei peia mai Australia taunu mai foi le va mai Australia no na winga fa pe o fal mal tatu tunu ia fa tal fatu vale wa fal mai ia fa malo atu ono le wo le Afiafi tatou Suluaulama mal po kala me Afiafi malo lava tau no maduia mal fa nga malanga tatou tunu ia sa fo yo le ale mafuanga a fe mai asina ia ainga na fa lave na va fa pena ia malo lava ia tutou ia sa fa nga tano mai na vai tau ia tatou Komiti ia via le li tatou on sai lava e to fa fo lava le li sa nga le mu ia ma fa tatou mai malo malanga tau manuia mai fa nga malanga tatou tunu ia tal foi nei ainga ia waleva na fia vai atu ia te utou malo lava mo le fa nga malanga mai ia tau nu manuia mai foi fa malo tanga luenga o le tatou malava lele au fia nga lele pule ia fa pe foi le pulenga malau fa nga luenga atoa i tiute tau ave o le nei Afiafi malo lava mo tiute i le tau nu mai ona i tatou tangata tafafao mai ia fai le mule tau no mai e se foi tau matou tunu oi ka ko kungu e se tau nei vai tau e fai sina vevela e foi te me to le timu ia sau foi sa vili le stemi ia nei te wa fi ta fao vave ia te wa mau o le fulu lo tau no mai a sili le fa masani la ititi tau le Samoa
ia ona fai ai lo le o fe au ia e pe ona fuafuaina ia manuia ia tiute mawhaiva o lo whenga iai taunu mai po apol kalame taunu mai ia au mai lea nganga o le atua e wha taunu ina ia mo se malo longa file mu manuia foi lau vanga le wha muli mai io ile tunu ia manuia foi ia le ia i wha au mga luenga manatu ia o le lewa ta pena mai tatou whainga loto le Afiafi ta foi le tula e ono ia o le tatou wha polo mal wha sangi le atua ia via pelo na lofa malonga lei tau singa mo fai foi un tatou tu vai mai le Afiafi le yaso ia le ngata i le al tatou to manga lava i le li tatou ia fi au manga luenga e ngalolo na lofa ia tatou o le simea ia ia foi me fa sala vei tatou fi au manga luenga e la ngona foi le lotoita matau sau ile me o le malo le fa so songa tatou to manga i le tua so animai tatou vai le taimi ma le taimi o tatou Tapuaiga Afiafi le wa tapena mai ai le sunga i le fafengainga ia Anthony ko sena ma le EFKS paia i le motele salafai o le pulenga nganga i fumaunga le wa tapena mai mo tatou whainga lotu Afiafi ia la tapena mai le sunga ia na pion ma tikai tatou na fianga tatou tupulanga televou ia le ngata foi lea o vivinga o le atua ia e fa nofo malua e foi ia le nganga ma le mafaufau fa moe ia ta pena ia awali tatou Tapuaiga o lo fofo mai le tula e ono e pe ona maseni ai au mai le nganga o le atua i lau fa fonga ia fa pe foi le upu fola o le tapena ia la na ona ia wase fi au mo tatou le fai wai o ngā luenga o le ne yaso mai ia toi foi mai foi leo le tatou por kalame fa wai tatou Suluaulama
tau tamuta I wanna fa'au na letama na alanga yo sua Hawe ia tumau olela Lana finangalo ia whaia O manu ia na ole taua Nano ho oe o se au au na le au ngā E nalo ho oe o se au au na le au ngā O oe o le
le a tātou tāpo i atu i le atua le nei tū la Afiafi. O le nei, le ua tātou a inga ea mapoasa, sa o tō iai mana au na whawhine, whaauta, o lo whaasavili e ia le kārite i le pōnei, i le mea sasa i saito. O le tatalo mo le anganga pa ia, tātou ifo mo tatalo i le atu. Whaalua mai alo anganga mo i mātou. Sei whaatele ai lo mātou mālosi. Wai titi mwhatau waa. O lena nea fo i le sauninga, pe au noa ma le anganga o lau fio. Soa ni mai, awa o mai i mātou. Ina e mwhanu mātou whaia le nei sauninga. E tusa ma lau whaasinonga. Nei foi tau langa le li e o foi na pea. Ina ia whaatele ai lo vi inga ai le mo tangata. E ala ia Yesu lo mātou li ma le whaola le tatalo. Amen. O le whaitawina o le tuspaia, tusfidfidia mo le nei Afiafi, maua mai foi le whianga inga tuai. Tusia ruta ilon mtau koe tolu, o le whaipu mua e whaangata mai whaipu sifuru ma le lima, le tusi whaitau e manau mia. O le au whaitawina na o le whaipu mua e whaangata mai le ono. Whaafonga mai e nisi o awhiong pa ia le atua. Ua whai mai na omi le tina o lana tane ia te ia. Lau tā mai o te lesa ili ia se māpusanga mō oe ina ia manuia ai oe. O le nei, e le ua tātou a inga ea mapoasa. Sa o tō iai mana au na whawhine. Whaauta o lo whaasavidi e ia le kārite i le pōnei. Le mea e sasa i seito. Ta ele ia oe mau'u ma ofu i au ofu. Ma lui foi le mea sasa i saitu. Aua ne i loa oe le tangata se ia umo na ai o ia mainu. A ta oto ia e te vaai atu le mea e ta oto ai. E te alu ma susu e le mea ufi ai o na vai. Ma e ta oto ai. O na whaari mai ne e ia te oe le mea e te whaia. Wa whai atu o ia te ia. O mea uma wa e whai mai ia te au o te whaia lava. Na lui folea o ia, i le mea e sasa i saito, o whaia e ia e tusa, ma mea uma na whai mai eil tina o lana tane i a te ia. Wha malama mai pea le mana o le anganga pa ia, i o tau whinangalo mo tātou loto, le winga loloto ana awhionga. Tu mau pea i lona suafa le vi inga, ne i maso umayo o i le whaavavau lava. Amene. Tātou pese i le atua le pese se lau fitus fumareiva. Tasi fitu iwa le pese, tātou te pepese mavivi i ai i le atua.
soafa mamalu o le atu o le tamā le alo ma le agaga sa amen. Ua maua le matua o le lauga i le tusi aluta sa faitauina lona mataupu e tolu au filifilia foʻi puelua au te toe faitauina o lenei e lea ua tatou aiga ea ma po asa sa outou iai mana auauna fafine faauta o loo faasavili e ia le karite i le ponei i le mea e sasa ai saito o le manatu outu o le lauga ia po mafaufauga faaleagaga tau mafanafana faaolagafa tau mafanafana faaolagafa o loo manino le mataupu sa faitauina le tusi aluta o le taimi lea na faatino ai fuafuaga Naomi ma Ruta e pe ona tāua o le taimi o le tau mafanafana e mawhai ona whaamaonia o le taimi leo o le tau mafanafana pe a fua o le taimi o le sere ngā karite e pe ona whaailoa mai o le taimi e fua i Israelu le sere o le karite ma le saito ma isi fatu la au tutoa Israelu o le taimi o le paseka whaasolo mai e ia ngai tua mai le taimi o sauninga o rua i fua ia po sauninga o vai aso i seisi o na taunga o le tau mafanafana Israelu whamaile tala e a mata mai le o ngā tutonu o le maasina o mati e o atu le o ngā tutonu o le maasina o Setema ia pesili ati foi ia o Ketopa pe o atu foi le maasina o Ketopa i nisi tausanga o na o le ese o tu langa i le maasina maia mona fuata inga o le paseka e tele lava ina fetu na io naso ua iai nei i le vā o le afa muli muli o le maasina o mati e anga i atu i le afa mua mua o le maasina o Aperila e mafua mai i taimi maso o le tausanga e pa tonu i le aso sfulfa o le maasina o Apipa i le kālena fa Israelu o le tau mafanafana Israelu e a mata le o ngā tutono o mati a o le paseka e pa ulo na wha manatuina i se aso o le wha i unga o mati ma le anga i atu le o ngā tutono o Aperila o le taimi fo i lea e sele ai le karite ma le saito ma isi fatu la au wha pena e toe tutoi na fo ina i fo i fatu la au a wā se wha ato anga fau e wha awawa i pea le maua o fua o wha i leleanga a wā le fonga tau mafa i Israel o lona winga o matua manino mai le tusi a Ruta o le vaainga ma le mea na tupu le mata upu sa faitauina na tupu lava i le taimi o le tau mafanafana e fo i mai Naomi lona ainga i petele ema o le ai se whamoe moe a waua malili uma lona toa lua ma lana whanau tama o lona malo si anga lea ma lona lima tau matau o le ala fo i leo lona manao ina ia whaingoina o iei ia mara o le o ona a wawa o ona mea uma i lona ola e na sine ia fafine no fotane o Ruta late o mai maia o le fafine e le i ola mua mua i sio manga fa Israelu na te leilo fo i fōlinga o leo langa fa Israelu ha o lea lava wa muli muli mai ia Naomi o no lea lofa e mai le fatu e wha maoni i le lo matua o le ai so na wha moe moe a te palai le tū langa o Naomi tutono sio manga fa Israelu o le tina o nofo ma le maasiasi o no olona luma fa Israelu o le le ai o sona ngafa fa autama ia po le tu a inga mea fo ilea e ta ua o le ai seisi e fa ua lona ngafa mo lona ainga ua mali liula na fa autama o ma alona makiliona le ani o la suli a lea fo e sau ma au mai Ruta o le fafine le ai sana fa nau o le luma lai le vai a Israelu le mea watupu ia Naomi waua mauti noa ua muta ua mutu lona ngafa ia Israelu e leto e faa ua wini peitai o le ngā yoinga ufaya e Naomi maruta wātangi ai le fotu o ni faa moe moe ngafau e peona au mai e le winga o le tau mafanafana
O le tau mawhanawhana e tō tutupu ai tā tupu fou ma mātala tala ai lau fou o la au. O tā tupu fou ma lau fou. O ni suinga fou e le leimo la au. I le toe wha aua wina o le ola o le la au. E wha pēnā i le kārite pe a selsele ina ma tō tuto i le tau mawhanawhana. Ina ia sanga wha tupu ina pēr le maua Israelu. Ta maa inga wha au. A wā no lato fufunga tau mawha. O le ata fo le nao le tau mawhanawhana. Wa atangia le ngai o inga Naomi Maruta. O sota inga wha a inga le wā ene meleka le to onua Naomi ma poasa. O si vai sua i titi lava lea o manatu Naomi. E ona tue tā tupu ai se moe moe fo mo ia ma lona ngafa. E ata mai Naomi le angunu wha Israelu. E winga e usu ngā ngafa. Pe a fua le ngai o inga na ia whaia. Lea na ia tuli ai ruta e o i tō whanga o lea li e o poasa. A lea ngā nuwha Israelu e mawhai ona toe wha i poipu atu se whawhine ua oti lana tane i se uso o se tase o le a inga o lana pāanga ua maliu. Ina i mawhai ona maua se ngafa whāwau mo le tina e le i au lona ngafa. Malama le leila Naomi lea ngā nuu lea Israelu. Lea na ia sa ili aise awa noa le lei. Whaola ilo na ngafa. Ma mau aiso le suli. E ala le pi tango e meleka ma poasa. Ua whaatau nuu le fuafuanga ma whaatino e ruta. E ui e fōringa. E tua ia ruta e se soltula a fono. Peitai. E leo se soltula a fono. O no lea lava e manino au lape o le anganu whaausu wafa Israelu. I le vao Naomi ma poasa. Ai whaafitai fo i tamaitai o ruta. Wai ui o se vainga e ono tau valea ai lona tūlanga tamaita. Ai alu lava e whaatau nuu ono al manatu alofa i a Naomi le tina mawhatia ma le tina wale ai sona suli. Watalia le whaautu ngātangi ma watau le ai ma se wha moe moe fau. O wha i poipo po asa maruta ma sapaya ai e Naomi le tama o peta na ia toe le tama na ia toe whaolaina le ngafa o Naomi. Wa whaapea ne foi whawhine o Israelu. Ua whanau mai se tama ia Naomi. Whaafetai le atua ina ua ia au mai se tasi. Aunga i ai lo na inga. Wale aunga, le ata lava leo le wha wau le ngafa. Wale wha mau ningo le aveseo le maasiasi ma le ona. Na wha sino mia e le nungu ma le sio manga. I lunga o le tina. O solo ia matai tuse le ingoa mara. Wale to e ona foi le o langa i se ruma. Wa wa tupu maola le suli. Au fa solo atu Samoa mo le tau vela mo le tau mawhanawhana le nei vai tau. Pa le whiau le tala le nei. O le fa tupu o le ola fau mai se sio manga o le ai se fia. Ma se no fuanga o le ai se fa moe moe ola e toe maua mai ai. O winga ia o le tau mawhanawhana. Ai mai se le nei vai tau le tele o le tusi lima ma le tau ngatau le soi fuanga. Ile lalo langi ato. O le whiau foi o le tau mawhanawhana, o le taria o suinga le leiwa au mai e le atua, tātou te ola ai, a wāolo o āwhiwhi mai e le atua lana whaoltanga, i e suinga. Ai al, e whitaua i pēo le lalolangi i nei ona po. O le totongo o laula au fau, o se wha atupu manatu mo Samoa wai le tala le lei. Ina i am whaiona avea i tātou, ma kerisiana me whaiona wha atupua se wha moe moe fau. Moe ua whanua noa, ma wale aise maa losi e toe fōtua i ai le ola. O le wha maa losi na i avea i tātou, ma ala o le wha tupuina o le suinga le nei. E mau ai le ola fau, e isi, a mese o le fia ma le whia alfani. A o le tai ala au tua o le nei vai aso, o le nei maasina o ke topa. O lo whapea mai e tatau o na whaso tai malo. E mawhai ona so tai malo uma pe a ngā lue wha atasi e wha atupu se o la fau mō tangata uma. E mawhai whai ona ngā lue wha atasi se atu se nuu ma se e kāle sia. Pe a fia e wha atupu le ola i tutono o so sayeti. Ia ave e sea le fulituai ma le manatu wha apito a ia whiano lo whai ma whai le mea sinisiri o na sao le sila whanga le atua. O le tau mawhanawhana le tusi aruta, o wha atasilo na winga wha atupu ola,
ma suinga le lei mai leongi ina ua fa'aolagafa le tinā o luta mo Naomi ae pepese ai le lalolangi uma ina ua tatou fetaia'i ma lea fa'aolagafa i le i'u gafa ina ua fanau mai le gafa o Naomi le fa'aola o le lalolangi uma le ali'i o Iesu Keriso. O Iesu Keriso lava lea ua tatou maua ai le mafanafana o le ola fiafia mai le atua o lona alofa ma lona maliu ma lona toetū o le fa'amoemoe fou lea mo i tatou uma o lona alofa foi lea o fa'aola ai lo tatou gafa fa'aleagaga sa lē au i le lagi ona o le matuia o a tatou agasala i via pea le lia o Iesu lo tatou atua silisili ese amene o tatou tāsaga ma talo fai'u tatou ifo ma tatalo i le atua le atua ma manae o le atua e paia e silisili ese e mana le atua o le fa'avavau o le atua e tonu mame o tonu auala le atua lava le ali'i mai lava i le vavau e le ai sou'a mataga e o atu lava i le fa'ai'uga e le ai souga ta'aga o le alefa ma le omeka o le atua e tumu i le alofa ma le alofa mutimuti vale e tele aua vala'au matou te fa'afetaia laufio ina ua popogi foi lenei aso ua sipa le taulaumea ma ua malu le afiafi le ali'i o tū mau pea louaga lelei a Samoa aua ulu fale foi lo matou atunu'u o na tagata ma lenei tū o le lalolagi i le manuia o lou alofa sa e taupale fa'atasi mai matou sa e ta'i'au matou i galuega ma fita o galuega o lenei aso mo na faiva le ali'ie ua na o se foi fae le tau pe ana le se anoa louaga lelei e tafea i matou le auau pe ana le umau e o ao alofa le ola vaivai o Samoa a le ua mapu Samoa i ona tiute ma faiva o matou malōlō te isi ana o lau lea fa'asoaga lelei o le fa'avasegaga fo'i lea o le matou ola ua tupuoina e lau foafoaga ina ia maua sa matou malōloga filemu fa'afetaitele louaga lelei a Samoa mai lava i le ao le malo ma le masiofo le palemia ma le kapeneta le tuagai fa'apea fo'i le maota faipule o Samoa i ona nu'u mo na pulega e o lava ia matou fanau ae a le tala lelei i ona e kalesia mo na tagataloto le atua fa'afetaipule fa'amālo alofa aua malilia i matou o mao'ona o tau masuasua louaga lelei ua tufi taufao e lau fanau o munui matou tata'ota foi le gase o malolo pepese fa'afetai i matou o ai ea le tagata ua e manatu mai ai le atua fa'afetai ua tō laupule ua tō i manu ua lē tō valevale foi lo matou ola e ui lo matou leaga aua oe o le atua e tumu leaga lelei e tumu i le fa'apalepale e tumu i le alofa matou fa'afetai foi le ali'i ona o au o fioga e a'o mai pea o matou ala fa'atonutonu folau lo matou iloa e lima ta'itaʻina ai a matou fuafuaga o fa'ai'uga ae mese e ta'itaʻitama i matou i lagona na te au maia le ola fou o upu mo le fa'amoemoe fou o le tagata ua goto atu i le pomisa fa'afetai le ali'i i le mana o lou agaga ua mafanafana ai sa mo'u i tuaso i le taugofie i tuaso o le pomisa taimi e matuā fa'anoanoa ai matou pe alofia i matou i mea matuitui o le agaga ae fa'afetaitele le ali'i lea mafanafana o laufio mafanafana ai o tagata o le galuega fa'amalōlō ma le alofa fa'amalumalu o lou lava agaga e musuia e leoleo e puipui e fa'atonutonu folau i matou ia so uma e lea no fa'afetai ona o le fa'aoletaga keriso o lou alepele o lo matou lifaola na maliu ai na ia togiola a matou agasala ae toe tumanumalo e fa'atepa le matou va'ai i le fa'amoemoe o le ola fo e tupu mai i lauafio
I le tangata whātua pe a muri matali o Iesu e whai maali ma whaola Iesu umo le mātou ola. Ana maua le I mātou lo mālo e whaola. Fo I le vi inga I lo suafa le li I. E pangala valea e tumu I mātou I le anga salapea I o lumu. Mao lau fio le atua e tumu I le alofa ma le whaamsinonga tonu. E tonu maami o tonu o wala. Au le tusa lea o le mātou tali atu o I mātou na whaia e o ao alofa. Na I o mātou whaia lau ami o tonu. O mātou soli au polo inga, o mātou le tausia au tu lafona. Whaamau anulunga o mātou loto. Le lie wanga sala Samoa, wanga sala le kalesia, wanga sala I mātou umalafu. Mātou whaasifo ai ma le loto maulalo I e alofa, e atua alofai, whaamangalo Samoa uma. Whaamangalo I mātou ma mātou whana. Whaamangalo ne ia mātou o lotu. Whaamangalo le lalulangi ne ni o e o mātou, o e o le mana malama. I ala o lo alofa. Au mai a fo I le loto na whaiona mātou whaamangalo ai, o I mātou ma le uso, tua oi, ma e wanga le anga mai. E au mai a le ala o le alofa, I o mātou wanganga. I o mātou wano lofa whaamaoni e lau o fio, aua ne I toi anga sala. Mātou wala au le li nei aso, au sauni Samoa e ta ote o lātou tō whanga. Au mai alo file mu e tō whaai Samoa le mnuia. Au mai ale malosi e whaafou ai mātou, e tā pena mo le tai au o mua mua. Whaamanuia Samoa uma, whaamanuia le kālesia, whaamanuia nei ngā ruenga whaingata, whea ngai ma le ofisa ma le mata ngā ruenga wha missionale le kālesia. Na yuso lo ngānu lue pia e le whaingofi. Tau tai o la wala, toi wha fo I le manui. E sala lau le tala leona, e ala le nei ngā ruenga. Wha manuia fo le li le ofisa tu tonu, le lau mua I mānua, wha pia fo I so se tafa o le tala le lei, I Samoa nei mātunu mamau. Le tu fale o to I ina o tamao le kālesia maainga. Le uso ngā lulue o tangata lotu taitotas. Ia o mai ia I mātou lo mala malama. Fo ai le mana si fau I le tino, ai sidi lava I le anganga. Wha manuia fo I le li I le lalolangi ato. Alo fangia tai o atu nuu, ina ia mala malama I lo alofa, ma le winga o lo whenangano. Ina ia tausia pea le file mu. O lo alofa lava le li I mawhai ai, ra mātou no nofo whea whanu, I so se taimi, ma so se aso. Tā pena ina fo I Samoa le li mō ata iau, mō na whiau, whawhangu I mātou e lo manuia. Ara whai mātou tiuta ma whaiva. Whai alo whinangalo e tusona e whaasino mō I mātou. O mātou tatalo, e alo whangia e o mawhatia I so se tafa o le lalolangi. O e o mapu I ti ngā, o e o surufai, o e o whia ai, o e o mātou oti, mai lātou o whaanoa noa. Ia o atu lo file mō. Tā pena ina pēr lau fio ni ala le lei. E sao ngā le mu ai o lātou wanganga mō lau fio mo lau mālo. O mātou tatalo ia, whaatasi ma tatalo lilo ilo loto o le tangata lava ia. Ia whaia lau pule lo mātou o tua, au alava o no mātou loto. Tu mau lunga o Samoa ma lalangi uma le manuia ma le file mu o lau fio le ato o le tamā. Le alofa silisili ese o Iesu lo mātou ni ma le whaolo. Ma futa ina fo I mātou, e lou lava ngang pa ia yaso ma lava e o I le whaavavau. Whaavavau lava. Amen.
Manatu lele ua sopolangi le tapuitea ia ua malie foi lo fatali maua le fe awal tale le o le ne Afiafi e fa leo pele nga fa taitele i le sunga le fa fe ngainga sunga ia Anthony ko sena male fa ka sai paia ia mo le tapena ina matango fio le tatou Tapuaiga o le ne Afiafi fa malo te talo i lau sunga i le fa fe ngainga fa taitele mo le upo le launga ina o le tala le lei ia male upu ato matau ia ngā isi o tātou atunuu i le umai foi ma whi au mga aluenga o le nei aso o le tō manga e whaanofo maria ina ia mea sa whapeo na whitine iai ma whau o loto manganga o i tātou au tātou iai whi au mga aluenga o le nei aso ma lo tā pena whaftai sa auni ia sanga wha foi pele mau i lau sunga le whawhengainga ia awalava le tautua ai le ngaluenga le atua le ngata foi lea maua lolua soifua maloloina lau le le tino ia awalava fe au matiute ma bala unga ese ua whaonga iai le soifua maleola ia manuia lava ia lau sunga le ngata foi lea o le o tele o tātou e kālesia lau whai ngaluenga la whionga i ti akono ia o tamama tina mātutua le nofo amta whale ma le lolo le tātou e kālesia i paia ia whaamalo lava mo le tāpenanga mātango fie o le tātou Tapuaiga whaamalo i le ofisa o lau whai pese ma le ua safo ia i vi inga o le atua ia sa taulolua i le tātou Tapuaiga o le nea Afiafi e sang whamanuia le atua i lau sunga i le whawhengainga ma le tātou e kālesia whaamalo fo i le Tapuaiga lau sunga i le toina le sunga pineri ma le whaltua ia whaapea le loa o le le tātou pūlenga inga ngai whamaunga e sunga i whawhengainga mo tō whaltua ma le nofo e kālesia i le tātou pūlenga i au iai fo i whainga lotu o le nei vai aso ma lo lava mo le te pena ina le tātou Tapuaiga ia e peona iai le Afiafi ma le tai au ai o le whaafonga le tātou matunu whaasisilanga ma whaasaralaunga whalau tele o maua le tātou Paul Kalame toi foi mai ai ia wha umai lo le tātou Paul Kalame le Suluaulama mo le nei foi Afiafi. So e ngau fale lua fe lua male lua I kolisi ma walulunga. E fasi le sila fa ala lo atu le pa ia ma le mamalo mātua. E fia fa aulu fale o lato walo I kolisi al EFKS mo le tau sanga fo lua fe lua se fulu ma le tolu e fa pea. Le a faia le su e ngau fale mo le wasenga iwa. I le aso to ana I 5 Novemba lua fe lua se fulu ma le lua. I le iwa I le tai au. Ono fuanga e faiai hol kolisi o malua fo, hol kolisi o le ulumoinga fo, hol kolisi o tua sivi. Mea onga ma pepa mo mia, vase, peni, pepa whanau. Tutongi o le suenga, lua se fuluta la. Male whaalolo lava whaatonua onga. Employment opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position Chief Accountant. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the treasurer. Chief accountant performs the general accounting and financial statements reporting of the church. He or she ensures that the church produces timely, accurate accounting data and financial reports, as well as complies with CCCS policy, public accounting standards, and government status. Requirement: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting. 3 to 7 years relevant experience, of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting, non-profit is essential. Must be neat, well organized, and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job description can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications and up-to-date CV, 3 respected referees,
with genuine contact information and a letter from your church minister. Please mark all applications, chief accountant, and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Vavato Taufao, General Secretary, CCCS. As of the General Secretary, Employment Opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for following position. Position Internal Auditor. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office, Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday, 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the Church General Secretary. The Internal Auditor ensures that the effective system of internal control is in place and complied with at all times, and to advise on policy and/or procedure changes as appropriate. He or she ensures to identify risks and suggest risk management actions, and to examine and evaluate systems and activities in the CCCS Central Office. Requirements: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting. 3 to 7 years relevant experience, of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting, non-profit is essential. Must be neat, well organized, and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job descriptions can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications and an up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information, and a letter from your church minister. Please mark all applications Internal Auditor and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Vavato Taufao, General Secretary, CCCS. Fasalaunga male pakasa petani fong toa mouta. Fataia I maunga o upupopo mapae le solo. Mamaru pe ya fo ile I tole oa. Mata oto fa maene o tailoloto sa mawhainga. A wao sa mo le wao filifili ma le fue lave lave. O le fale fo I e tulu tulu I tau. Wa soo na tayao. Wa taili nei le matangi whanua. Ma ua lao lao ai nei le vasa o asui sui. Ia ta oto ia a o se aloo. E le au whangaina e so mantou leo whaatau waa. Pa ia mama malu o Samoa. Ai manatu le a whati mangalo ia le awa nei tanga. Ai mangalo se whaamatalanga. E moa I momoli malu I puenga. Ma asuatu vai malu yo utou fina ngalo. Ia vai lima vai ola vai mangalo I le fina ngalo le atua. I le tō wha ma le uta mai tau mai. Ina ne I o mātou alo I se ata o le la au. Ai olo sila fofonga alofo o lo tātou tapa au. Peitai, ua le fe tau I fola. Ua tala e se fo I tutuila ma ape. Talu le moe moe noa ma le lau whale aina. Ai mawalunga I se manatu. O oe sa mo o le matua e te tō wha whale atua. Ai e te mapo I lau wanga nuu. E wha amalu lu atu. O no wa yeise fesuia inga la ititi. O le taimi ma le aso na atofa ina mua mua. Mo le se ina o le lulua le nei e ka le sia I petani e fōu toa mo uta. Wa suia nei mai le aso se fulo te sema lua o lua lua. Ai wa tasi le nei e ka le sia. O le a whātaunu ina lava le se ina I le aso lua se fulo valo te sema lua o lua lua. I le itu la e tolu I le maota lava o le ngā luenga I petani e fōu. E whailoa tu fōi ma le nganga mawalalo. O le a amatalia o na sāvalia atu o le tātou komiti e kālesia taitasi. O wō mapaanga, mo le whaamaupupoina mai o tātou tusi lulu. Whātasi ma se leni a o le ise ina. A wā lava le whaamoe mo le fia fausia ina. O le manu manu tā puai o le nei au lotu lima vai vai. O le atua pule te tele na te tō whaawaifo na manuia. O toi whaatu utumu atu tamau a inga wa avesea.
Ono lo tō lango ma fesoa soani mai, i le whaatala ula atu o le ne ekalesia. Upo le tosi, e sili le manuia o le no te foai, na ilo le na te talia mai. Whaafetai fesoa soani mai, whaafetai lango mai. Sainia e noka po niu, le whaafengainga, ma le mamalu o le kalesia pe tani fou. Whasisilanga ma le matanga luengo tina matamaitai, a tina e o fioanga maanga fesotai. Whasisilanga toi whaasalawina o vano whainga luenga, mo ofiso i tu malo, re-advertisement of vacancies for district offices. E whasisila atu ma le whaaloalo, o whainei o na toi tu ina mai talo sanga mo o vano whainga luenga, i ofiso i tu malo te itasi ua ta ua ilalo. Mo polu, mo mua i tu malo lo tufanga, executive officer and project officer. Lua, ano ama mua project officer. Tolu, a ingai le tain. Fa, a ana alofi numero 4, executive officer. 5, a ana alofi numero 9, office assistant. Maleono, sa anganga tolu, project officer. Mosavai, fasale le anga 5, project officer. Fasale le anga 4, project officer and office assistant. Palauli numero mua, executive and project officer. Mangangai fomonga numero 2, project officer. O pepa whaatumu po application forms, ma pepa whaamatalanga o tutor po job descriptions, o le ama watu le matanga luengo tina matamaitai, a tina au fioanga maanga fisotai songi mo upolu, au sale lolonga mo savai. Mo talo sanga uma satu ina mai mo itu malo, lea satu e whaasala lawina, o lo whaunga ina pea ma ele mo mia ono toi talo sanga mai, previous applicants need not to reapply. E tapunia uma talo sanga mo nea vanoa, ile asafaraila so lua suvalu o ke topa lua o lua, ile itu lai wha ile Afiafi, ba ia mauti noa tu na mai vaenga ua ta ua ilalo, mua pepa whaatumu, completed application form, lua whaamatalanga i vaenga mo mia, responses to selection criteria, tolu, kopi o whailonga matuspasialo ia ua whaamaunia, certified copies of qualifications and trainings. Mo nisi whaamatalanga e fia malamala mai, whaafsota i mai le matanga luenga i le telefoni, valu whaalua fitu lima lua, pole lua fitu lima tolu, pole valu whaalua iwa fitu ono, pole emaili mai emaili nei, mo le tu ina atu o pepa whaatumu, ya e seta a per amo whaafetai, ile emaili i a per amo at mwcsd.gov.ws, po o maranata mayava, mwcsd.gov.ws. Male whaaloalo sa inia Dr. Mema Motusanga, Ofisa Silio Pulenga. So e ngau fale lua fe luas fun malelua I kolisi ma walulunga. E fasile sila fa alalo atu le pa ia ma le mamalo matua. E fia fa aulu fale o lato walo I kolisi al EFKS. Mole te usanga fo lua fe luas e funu ma le tolu e fa pea. Le a faia le su e ngau fale mo le vasenga iwa. Ile aso to ana I 5 Novemba lua fe luas e funu ma le lua. Ile iwa ile tayao. Ono foanga e faiai hol kolisio malua fo. Hol kolisio le ulu moenga fo. Hol kolisio tua sivi. Mea onga ma pepa mo mia, vase, peni, pepa whanau. Tutongi o le suenga, lua se fuluta la. Male whaalolo lava whaatonua onga. Employment opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position Chief Accountant. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the church treasurer. Chief accountant performs the general accounting and financial statements reporting of the church. He or she ensures that the church produces timely, accurate accounting data and financial reports, as well as complies with CCCS policy, public accounting standards, and government status. Requirement must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting. 3 to 7 years relevant experience, of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications.
Experience in church accounting, non-profit is essential, must be neat, well organized and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job description can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications and up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information and a letter from your church minister. Please mark all applications, chief accountant and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Lavato Tofao, General Secretary, CCCS. Whaafonga le malo le tunu, ina i tātou whaasesilanga, mawhasalanga whalawa i tele, ia o vaenga o maua le tātou polkalame nei vaenga le Afiafi, e tau longolongo ai fo i le tātou o tunu, ia o le aunanga lava lea le tātou EFKS TV, e ala i whasalalaunga, a le ainga, o le nuu, o le kalesia, o le whaalapo ptonga, o le mtanga aluenga. E mwhai ona au na tuai matautua tuai lau EFKS TV, e ngata fo i lea o whaamanuyanga o whaamoemoe, whaapitoa, whaamanuyanga o le aso whanau, o le whasalalaunga o le maliu, ia e au na tuai lau EFKS TV i vaenga ia o le whaasolonga o le tātou porkalame, i le nei fo yaso, Afiafi le o le aso lua sfun malilima o kitopa, lua, tale tu la fitu o le tātou Samoa tau longolongo, ia se so o mai ai le tātou tale vai whanua o le aratu fitu, ia mai Australia, a afa le tu la valu, o le tātou polkalame o le vaili le ato pona pona, ia a tale tu la iva, o le polkalame masani o le That Pacific Show, ia o tama whanau o le Pasifika le vei Samoa, ia wailonga fo i so se tālonga i tutono le Pasifika, ia maso se mea o le nei larolangi, ia le tātou polkalame na au inatu, ia o le tātou whainga paanga ma le televisia Australia, o lo iai le vaenga le nānai whawhiawhianga, ia o na mai mofo i leo le tātou paanga, i sa tatifanga o tapena atu e lau o unanga, o lo o lango malosi mai ai le tātou whale o loa o le Business System Limited, i le tātou watatifanga e whaamai ai fōi le au unanga lau EFKS TV o le televisia lau ainga, i le nei fōi Afiafi. Ia o le tātou hit free a le Samoa National Lotto, e whaai uai fōi le tātou polkalame o le Suluaulama i le nei fōi aso ma le nei Afiafi. E wape sa whaatau sau pepa, ia te pena i wholoa lau api ma lau peni, wha maule i el tātou numera, e siaki le i lau pepa amu ia o e pe a whaapea o le a e laki, i le tātou se ina le free mai le Samoa National Lotto. Ia e manatu lava, ia ua leto i mamau lava, ia wha au maina loa, wha maanawa fo i whi au mga luenga lea so tau tuanara valsaonga le mu, i so o se tiute ma so o se whaiva, ia o tau wha uma iai tiute ma whi au ne yaso. Ai manatu le tātou porkalame lea, mo le nei fo i Afiafi, tātou porkalame le Suluaulama, to e wha leo le nganga whaaftei tele, i tātou langolongo o tū, le tātou mtanga luenga o pisnisi ala manue maleipa, o le tātou whale o loa le SOS, ia whaapea foi, le Papa Instant Koko Samoa, lango mai pea i le tātou porkalame. Au mai le nganga o le tua i whaasaunga le nea Afiafi, a anga foi e malolo, ma whaatau te tōwhanga, ia malolo fi le mu, whaasile tātou malosi, ia wā foi la sa fou o lo te tali mai, i ona whi au mo ngā luenga. Manu e tele lau whaasausaunga la tunu pele, tātou toi whelo i le ten whapene i la soa tai au, tō whaasoi fua. Patala Fatsama le nei tu lao le aso, ma fa poponga fa ni lo se masani, lo Samoa National Hit 3, ile na se numera unos ful malvalum nei, ala otlo li malon malo sumai, awasa kino tato ma. Afanga solo se kino tato ma,
Famna to vanone mafayona ita alo mayai masa ili mayai so lucky. Manomo mole straight. Tolo numero sao. Box. Tolo numero lucky so se fatulanga ina. Front bear. Lua numero sao le pito luma. Ole back bear. Lua numero sao le pito tua. Lucky one. Numero tasi le pito luma. Combo. Numero lucky tolu so se fatulanga ina. Afiafi male straight. Yele nau ma ena se akina tātou maa, whasau ni fsepeni ma sepepe whamau i nei tātou numero laki manu yele mate. Tātou numero mua le numero tolu. Our first winning number is number 3. Tato numero na lua, ole numero lua. Our second winning number is number 2. Our tato numero muli ole numero 4, and our third winning number is number 4. Toi fa fonga mai numero laki nei, numero tolu, numero lua, male numero 4. Tolu, lua, 4. Ele nasa mo fa wina na lo se ile nei aso, tuli tamla so tai ama sa ile mai so laki, man ye telefo fanga tol nei aso to fa so fo.